Ibu ngapain Bu? Ayo. Es lilin di dibantu kasus kejadi abdi isin Bu Haji samar kaduga sok inggih mah Bu Haji sayang tengah jadi cucu buatan Bandung apa yuk Jesi dicandakan geningan kacip ganti abdi isin jung-jungan Haji anu sayang itu saha dunungan anu nuntun mundi diganti geningan kusaputan haturan Bu Haji, hatur nuhun. Ibu, piringan Bu, ayo. Kapan arayun? Awas, jangan kalian jangan. Ibu Epon, ngapain Bu Epon? Hayu Bu Epon. Es lilin mah Bu Haji didorong-dorong dibantu suka jadi abdi isin dunungan samar kaduga sok inggih mah Bu Haji tengah jadi es lilin cucu buatan Bandung dicandakan geningan kacip ganti abdi isin jujungan sok inggis mah Ibu Haji anu sayang